Viru kiriro ngiru dhongiru kadharwa tuinambere kwa tukiona kanyaga utirimana kaire kirimedha yetu ya ndeto na ruru kiriro antu ya aramisi tuwatu ya nambere kwa tukiridhagiria mantu mwanya kiri mubango wetu wa turinge ime na iweregero bwakwa ati manurere na waukira bwega kabudira bambitu ya famines wa Kimathi mwarekire wakwa ni Alex na chietu tukachiambiria kagitania ka gatwambirie na ntu yegoro thiguru ya Kenya rakanangwagira mianke 15 kuma wakurutherwa kana kuma wakatiba enjeru ira yathie na mbere kwigua ikirithwa ni mutongori wa mugongo urari kukagitani kara Mwai Kibaki kagita kara tongore mwanya thiguru yetu ya Kenya na Kinyamiru bethiritwe bakina mbere kwa bakebu magiria na kuruta guge mwanya bwigeni na katiba eno njeru arabangi bethiritwe bakina mbere kwa bakimikagira na barabange kuinambere kwegwa kimenagiria nuntu bado Kenya nyuma ya kwegwa twina katiba enjeru gutithiritwe gugi kinyaniro kana gutithiritwe ikithingatagiro bora gukubatara mwandiki wetu wa ndeto Jeff Wagituma no gutwambiria na riboti ino. Atongeria Kathumba kuma Meru ni bethirite bakiumira na gwita maoni jao na kinyankuruki gukungwira miaka 15 ya katiba enjeru ni aria tukiaria na Kathuri Murungi seneta wa Meru na ni munini wa speaker mbungene ya seneti nonenie kugwatanira na migambo ya President William Ruto ya gukungwira katiba eje ni aria kinyatariritie mawega Kathumba jethirite jakijania na katiba eje ntukwena ni ntukwena mono kiri Kenya yetu nontu nirio tukurikana ntukwiria katiba twonere katiba enjeru mwaka wa 2010 August 27 2010 na gucokeria president wa Kenya nkatho nontu bakwona ibwega athithie kana communicate kana wewengwa auge kuringana na power iria ene ya Kenya president ntukwije tugacerebretaga kiria twitugwita ngugi tukacelebrate na kuthithia mantu jerea ya gwitania na mantu ja katiba so ibwega nontu katiba iji yatwere pawe nene mono turi ya Kenya mono yareta thirikari ijiri thirikari ira twetha cha matura cha county na thirikari iri yangi na the national government na thirikari county kujanete thimono nontu resources itwera Nairobi chionde lakini nandi ni kumba kwena mamashinani na antu bakona services akwina nkuruki seneta Kathuri Murungi na ugite kinyambesa ni cibatere kwitwa kiri thirikari nene na kuretwa kiri thirikari cha matura ni kende imwe ya mirandi ikethire gita na mbere uria kubaterie ugategara kiri chapter the schedule 4 ni batiete gero boega nontu ngugi nyingi bandu ni tigike national government resources nyingi bandu ni gutua ke national government iri bati kuoni vovo na ikomba gutethia mwananchi nguruki mono ire gusikara na mantu ja ugima bwa miri health mantu ja urimi agriculture mantu ja ruji ndatuicho nde ichibati kwithirwa chigempa kamano county governments ni kenda bomba gwita ngugi kire mwananchi wonde across the country kwena kunganania ndiguro yonde number 2 twina rights nyingi ira twairwe katibeje fundamental freedoms and rights hii nyingi ira toero ikatibe nontu reno na gantu bagita maandamano baka notify ke police mbere katibe ijarira kina section 2 ya nderita kwa kiri constitution ira nkuru ni antu abaromba rutha na kwa apply either OCS kana OCPD ya kwa rutha ndo ko demonstrate kana legeko harakini katibe ni twete freedom nyingi tuli citizens na twina urubu nene mono na hizi katibe progressive mono kiri akichia mtu kindiguru nyingi itena katiba kwa mwananchi freedom kana akichiawe bora katiba Kenya twete nkuruki seneta ujo na kugana nde ya Kenya ni babatere kwija amwe na kuthithiria katiba eje mogaruruku nuko mya katiba eje thithirwe yakurukirwe miaka 15 ithiri riu ni gitarine na mono nontu ndiguru irite gichinje gitaronde so tukomba kwithura twina igita ria kwariria katiba rira tumba kumigarura tukomba gwita bubwega zaidi na gyo tumambuga itwambirie debate ya kurania iri tumba guchincha katiba kana twambirie kurania intatu ire kutubati guchincha nikenda katiba in the next 5 years ethira miaka 20 twithira turekebisha
uria kari na yumbe gututethia nkuruki. Nere nawe Profesa Gitire Naitire ethirite agita uge bwawe na kuga thirikari iji ni ethirite gita giutate na katiba ya nthiguru iji na kuoroteria o kiara kiri winyangia bwa mbeca cia mwingi na kinya utumiri bwatio buthuku. Katiba ni kuruta ngui bwaya nontu ukiagwile la thirikari ikubwithia the Kenya Kwanza administration iketha ti katiba iri bakitha bathugitie nthi bunene saindi untu wa ilela kitha ndita general no twira mbeca cia citizen 44.8 bilioni ikuiwa uti muntu agwatwa kitha ndita general nagua kwina ngos schools iku receive capitation every year na kwi thukuru twana itukuthomera ya bubonere na Tharaka tugithoma iranthi mitine ya Western Kenya kana na coast lakini ni kuoneka mbia cha ukikia thukuru itiku exist. And then last week toibwa kwa hospitali ya Teo Ghost Hospitals na mbecha no yuko naona uyikurewa in other ones bo tukumenya ni ri theba utura twina deficit ya tutekomba tutuwichomba baita kuromba mbecha deficit egirietwa na wamba deliberately kwa wende wailela manto yonde ya kuendelea githirikari kithati katiba manto yombo gwithira ya thuki saindi kwa hivyo twina untu ba wikumeria katiba njaru katiba ni etumete nthi ethire no kiri thai ni aria tukiaria na njira ya mwanya na Frank Mwendo Kaiga ari nthiguru ya United States of America na kinya uria kuromba giti kiri gicigo mbunge gia Central Imenti kiri kithurano kia 2027 no ritia antu bari thirikari ne kwambiria kwathikira katiba ya nthiguru iji ni kenda mantu jageta na mbere uria jabaterie. Constitution yetu is amongst the best progressive constitution in the world. Non tudaira twagita katiba iji 2010 twetire kinthiguru iria chi we learned from the best. Tweta kinthiguru ta United States of America tweta na twajukia human rights imoto ijatwa twekira Kenya tweta South Africa tweta England tweta Australia na nthiguru ingi tweta ku learn from them twareta the best in Kenya. Constitution, it's a very important document. Na ilazima justice should be seen to be done also. Ilazima barabe thirikari ne twanjirie kuona they respect the rule of law, they respect orders from our courts, they respect judgment from our courts, from our judiciary, and so forth. Parliament should not be a rubber stamp for executive. Ni mantu kinya jagwati mbaru ni John Kinyua chairman wa vuguvugu uria ugite wa kuorotithirwa kiara ni President William Ruto nontu bakugwata migwate katiba iji. Thirikari nitekete akenya weta judiciary niteki thirikari weta county government ciatekerwa thirikari national assembly ciatekerwa thirikari weta kiri rwangirwa ukaria police iru atekerwa thirikari ko katiba yetu ikuthukua na mtu uri turamuke mantu ya jonde president yonde guruji William Samoei Ruto tafadhali ogwe sokia roje mukaro urongame na katiba ya Kenya wananchi bone right ciao te wananchi bona right orera baita mbesa ukataka rwangirwa thirikari ru number 1 na corruption wataka rwangi judiciary rukejiro weja ki national government turonere rwama national assembly ate bakiuga mbiru ira baukorokerie cionthe te ciama baukorokerie nontu ko basawicete bathithieu na uko gwengwa president okoronga makuga milioni 10 iromba nande ni kiri President William Ruto na mugambithania munene Martha Koome so ndinde kwira William Samoei Ruto nontu no twaere kura cietu August 2022 munu gintu kire tukwenda kuona akithithie ni kurungamira katiba na gukaria katiba ya Kenya ikaria mu Kenya na katiba ithingatirwe nchoke barithie Martha Koome nwe president wa judiciary rwangirwa rwene inya ndene ya Kenya lakini tukuona rimwe makamba jikwa kotini ukona caitumiro buthuku na mukathe muno nontu indonere akiuga ana betu ibatige kuthitangwa no gaindi
nuntu ona bari gwatwa baritie right ciao bakathitangwo na ugaindi. So Martha Koome ngukatha muno nuntu nurarungamire uga kuthitanga ana na ugaindi gutibua nuntu gutigukinyaniria kira mwana aritie na ugaindi bitigwitania. Bou bwe bwa kenda bwa 10 kinya kari nabo ni borotithirite kiara mutongeria wa mugongo Kaito maga miaka 15 ya katiba kau utige gatutethetie akio nondu functions ira nyingi ciairwe cia involved sikwa involved cia kire thirikari cia matura tombira gututethia barabara ira nyingi twacokerwe kire thirikari cia matura itatutethia sibitari na ndi sibitari stenda wakinyira cio ciita kwa level 5 ira ciaire involved kire thirikari cia matura citatutethia mwanga na aru katiba nä itä ngå gä thirikari nä u ciarä nyuma kume ya kibake ya Uhuru lakini Ruto kuja kueja na rutha thaa ici rwa katiba na wengwa no miunite mwanka anogia bere mbonde kuna katiba na sheria kira kibati kwethira ke areti devolution ikureta maendeleo masinani ni uyerawa andu abareta maendeleo masinani iwamba bongerekire masinani. Constitution yes ni atutethagia lakini thai itiutethia nontu ukeja utegera ite biria twina bio ndene countries yetu ibi bingi mono kitija kia senator gitiututethia kitija kia nominated MCAs sijui nominated MPs they are not helping us in any way ukona mbecha yu bagutumira bakire wa at least icio ciethera ikigita maendeleo ge constituencies cietu counties cietu na kinya cha mbeca yu ciarito ikura cia capitation hiyo pesa wanapewa inaweza cover. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam Ibwega Jeff Wagituma nuntu bwa riboti yenu na njira enkinyere kunyuma ya miaka 15 ya katiba tikumenya iwega bure kuwetherito ukiona ndeni ya katiba ino nayo riboti twinambere kwiwe tukinambere na thero chetu gatwina nteche kiure na arame kindori ya karibetherito bakinambere kwa baekatha mujumbe wa Tigania East Mheshimiwa Mpuru Bori nuntu bakwinambere kwiwe akiendelea kwirutania ndeni ya ngugi ciake na ara wakagita kara ya betherito baekarabe kaindoni batestima na ende mujumbe uyo kana Mheshimiwa Mpuru Bori akinambere kwiwe akiwekagira stima utubora betherito bakinambere kwa baekatha na gucokia nkatho nuntu bwa itagarire. Mwandiki wetu wa Nthetu Adams Mutura Thirinja niwe na riboti ino. Nyuma ya kariba kigurunda na gishombunge Tigania East kumba kwithwa kithengo kaitakara iwa kibostima nyuma transformer bekiri konto kumba kwithira kivuka kaitakara ya na ndebe na kintu yokenera nyuma mbunge Mpuru Bori kumba kwithira kibachenjera transformer no kubareterengi arana ndi mumbite kuthaba ichumire na keno kenera kumba kwithira becokire Mpuru Bori nkatho ni untubu mwarimu wa Keguru primary na atuchokia nkatho nontu bwa kureterwa transformer tuko ya iruari Mheshimiwa Mpuru Bori tutwire thinene for long tutesi stima na inkuwa iboya na aendelee kufanyia wananchi wa Tigania kazi 2 terms. Peter wa Munene Eric teacher wa skulu ya Kiguru na inkuenda uchokia nkatho sana Kenya Power ntubo turetera transformer na ofisi ya MP area MP Mpuru Bori ntubo kwithira njara yake ni thirite mantune yaku mari yareterwe itia work lakini currently tu sawa na muno nkuruki nguchokia nkatho ki Mheshimiwa wetu Mpuru Bori nontu bwa kuraithiria skulu cietu cionthe ndene Tigania East akona ni kwagirite chithire cina stima nikenda aritani wamwe na aritwa bomba kurutana ana na njira ira yagirite kuma Mheshimiwa itarira atonyere in fact itokuwa ni bwa yakiriwa nontu skulu cionthe primary schools cia Tigania East utiri yo kinye mwete na stima na ntukwena andu twina kugwirwa ku nene ukinya ndene nture ya Kiuru wamwe na ofisi yawe tutongoretwe ni manager na tuba stima baraba kurete transformer ndene nture kana ature skulu na igwo kugwirwa ku nene kura tuyurite na bwetu ni kurombera Mheshimiwa nikenda ngai eta na mbere omutharima na mbende kwa 2023 itwathilukire twanjiriritie na arakarama tweta untu gwita wa mathiritine tweta untu gwita wa kirima tweta untu gwita wa thuria na ara muthara twena makiucho twa untu gwita wa Khairu
twakilila nara tweta untukwita wakiara othangatha twena mirana u tweta ikone mikinduri twena matweta itinara kwita wa kwe sukuru ikiremene ya tweta mukunga primary twewa twathilukire transformer nkulukie 13 tiganist ira ciari na thina na mheshimiwa Mpuro ikiripoti wa Kenya Power na naithirite misukuma batongoretio ni mwarimũ munene amwe na kariba itura rii ibombeje kwitha betereire mathina kathumba aria bomba kwithira bekilukira ukabere bakiwa na ndi bena webero na bakomba kwitha bagitana mbere kwitha bakithomithiana na kinya kuritira ngwitio batwe tota thimu katira monki tuteona pia change nini siana laptop siana chiongwa nongo igeto chanjo ome ana checha tira monki akamata waringi igeta ome uchanjwa no thai tugwikwa tuwiritwe sana ntu mwana atumaire thira monki achanjirwo gwa ukaikwaithia mantu maingi digital school class-ine lazima wite online na aritwa obaritane mantu fulani kwina laptop babati utumira batiatumira kuma idaretwa au thirikari ndi mantu maingi sana. It was challenging kutina stima but thaiu tuko sawa na naamini ya kwamba mambo yatakuwa sawa na kinya thimu ikiora arimu baria baina stress kutina ya stima inanga baturana batumana turene thimu yeta siacha transformer ikiguru ni thirite na challenge sana ki sukuru ukimenya thai kwina mantu ya CBC ana ba CBC bakwenda utumira computer ibakwenda utumira inya music system bakina na bakirita na wakenda bombo kuri talent cio thai ana bang grade 9 na grade 8 na grade 7 no tugutina insecurity sinya no batukatukie sukuru bagathoma no be mapema inya kwina kiundu bakenda utumira stima kuende ni thirite challenge wa ki sukuru lakini anko pia kwa bari kulingana nyabura twari na mwarimu sukuru ite bakwithe kiona challenge wiringi igethe kiumba utumira stima na stima ikomba kuria kithomo kia kiguru ya kuria kikingi gatiganist akirikiria Alfred Murikira ngoro no constituency manager no mbecha kwithira kwa Mpura bori ni ichumite tena mbere kumba kwithira kira stima konto konge mwanya ora boritie bete na mbere kumba kwithira kimwata mbaru obora bethirite be kimwata mbaru mono kibore kumba kwithira kimuringira kura yo kire kithrono kama kongire 27 nyake tha stima itekero na CDF itokona mheshimiwa na kwa rio push Kenya Power no tunyuma turera kwina shortage ya transformers lakini tayo kathilo katiganisti ira chonde cha thoki athathania na arawikira project injaru ira chonde cha thoki thaikaitete ku replace chonde nikankwenda kwira hariba tiganisti bara baithirite baina transformer chitiko rutangwe thaika mheshimiwa Mpuro etete kubirania cio na bokaita bokiona monki twanjiririte na wake ururu ari aratumbite kulama akwenda kwira hariba tiania ithire ni kwena imani na mheshimiwa Mpuro bura kwithira kwena imani nwe no tukao mamutongorio wetu wa mheshimiwa Mpuro na kurutira ntobatiania ngui na inguritwe sana korona eko no ntwigoro ikurare ambunge la mwananchi etiganisti antu barabara ire kwa antu tutone nyana metho batiani balo amire bevongwa antu bachokia nkatho no ntubastima bangi bachokia nkatho no ntubolami bangi bachokia nkatho no ntubapoko bangi bachokia nkatho no ntubambasari bangi bachokia nkatho no ntubastructures ire chumbite kuthiria hawa kisukuru cietu etiganisti na kauma oni karia manager no lo ameruari kawa antu batiani ba utumira metho boya iba kwa ile ngwe mheshimiwa Mpuro na thaiba utura bakawa ngwe na ni ruti ibuno ntukwenda obromba haribatiganisti kwatile ni mheshimiwa Mpuro no no tunabwendete na naburuta ira kwe tukuretie ni turi amwe tukiania ekora no mwaka wa 19 na mutongoria bature baende bakirutana ira kwe kiripoti ya Meru TV kumatiani mbechanda msimuturia wa Threja Iboyega nuntu bwa riboti ino na bo wachiari na kariba Ntharene bethirite bakina mbere kwa bakibumiria na kugate bakarutha maandamano manene maandamano makire mweri tukuwata nuntu thirikari niremetwe ikweru kana ikweberia mwarimu munene wa cukuru ya Ntharene de ora bethirite bakiuga ati nethirite bagitumira ubichi yake na ina muno gutumira mbere ya cukuru ino bora gutagirite na arankuruki bethirite bakiuga ati thirikari na kinyarwangiro kithomo irubatiri kwina mbere kwero kibathikagiria na gukinyaniria yendekithia riago maniki wetu wa Ndeto Jeff wagituma no guturikithiria riboti ino nabo bamwe bakari na aciari ba cukuru ya Ntharene ya secondary ni baumirite na kuga bakathithia maandamano jamakire mweri jwa kenda nuntu thirikari ni iregete gwitikaniria na yendekithia riao ria gwita mwarimu wa cukuru ije bamuike cukuru ingi
Nandi batu turenda gintu gitagwo garuruku. Turenda garuruku na nya thiri maandamano atukandamana twe serious tukaja thithia. Gwetekeria kabote gwetekeria. Mweri jojo kiumia kia mbere jojo akenda. Twagwa gwatuika akethira ario. Batyo tukandamana twete kinya na gutita kwa mwanka tumuita itio no tukwetwo tukira. Tuthomithiri bana bwega kinya jojo gwokwa. Ingona ate gweta bwega. Na ni ward number 1. Secondary. Na ndente kuona ageta bwega ni. Tonde ngotaka maxi yawe ngona iya kugwa. Kwa uchukuru yeu ito diterwa principal au nete. Ande to aeza na mwaka September mwambirio. Bwethera bu tutethia. Kwethera bu tatutethia. Tukathithia mantu za manene na asadi ukauma ukenya. Kwethirwa mwarimu principal ndare ndi secondary school ate change etwe. Mtuku eu. Mweri jo twejete. Maandamano yakathithia manene ya kureka metenjirene kuma mwichione mwanga Kanyakine na kuma ndarene gukaethwa tairi pawaso isigori na tairi tugacoa pawaso inyanya na tairi cia tractor ciethwe na tukahinga biashara cionthe nikenda muthirikari nene igatuthikiria ikeja ndarene yone mwarimu uyu ni na au itaga inya iji ya gutuma batu igutwika ati ebera ndarene mwarimu ungi haretwa waigwa twaandamana batu cukuru yetu itwe na imani igacoka thina tugakurukagia ritwa twakurukagia na ndiba jojo nkuthomithia kaba kari kuthoma kenda bagujaka kweri iba jojo nkuthomithia na ndienda oni ba jojo bete bwega na banye biewa na bakithoma bakauma na mpumie njega Iromba Nandi ni kirirwa ngiro kithomo na kinya tongeria kuma kiri gicigo mbunge ya South Imenti Sandra kina banene bao bagwatirite na TSC itukwenda batutetherie antu atugwa Buruno nto skuru ni aragwatirite mugongo junde nto ana barauma kunde bakejaga aja na kweba monya bararara kwa bakithomaga ndarene nto nirabui raici utiona muritu kuma mbari ejete aja nto skuru nirathukire Sandra kina nene bao TSC batutethie batweberie mbiti ejete na tutikuwa mwarimu specific kila tukwenda kwenda turenda kwenda rwangirwa TSC tutena mwarimu ni turetere mwarimu wo mwega ende ti asa ni bado tutikwenda principal asa ni aende Sandra kana wa mutome ngugi na kinya rari ngitwandamanite uni no ndarite ni ndatumanite na wenerwa uju ogwe tugeta obisi ne wana nditomuite ku na twethate ku itwije nja kwawe na tuthitherie mantu yetu ya cukuru ndarene bwega watwika ndio tiu ero turi amwe na wenja bakirikiria ni bakuga bakeberia gitine mujumbe wa guntu guku Daktari Shadrack Mwiti ni untu mawira ne jawe jonthe nethirite aremi kuja ingia one time o ne utokwenda Sandra kai one time no to kinya promise ira twikire gutebo mwato ingeria na ndetega mwarimu karemerete twi mwiraga one time gote fingi twayiro obisine no twayiro obisine na tatu thikira nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam Bwega Jeff Wagituma nuntu bwa kurikira riboti ino na njira enkinyanire kunengwetia rwangiro kithomo na thirikari wogu bakuga irobatiri kwegwa iko nyongweru mite turekana riboti ino tuthinara ntere chia kithima anara kiru nari akaribethiri tubakina mbere kwa bagi ugati bateaniritwe ni ntongore chiago muno bakitheta nuntu bwa wagimanya mastima bakiromba ende mujumbe wago mugambire ndikire utigira kwegwa kiriro kiago na kubekera stima ino mwandiki wetu Wanthetu Mwendo wa Laibuni nuwa guturikithiria riboti ino Akaribando nyoroma kithima tu wandini akirwa na ribore ni bachumeretie kuanania kuria kwanirwa kuona ntubo wa stima na barabara nturene bakiwa tongeria bongo yono baromba kura na rira babathura bakaura buru tureje gutia ntukwina stima kinyamwe tuturo otumira sora rira kurite kukabatu na ndino twetere kaliyo kanda like 10 la inge nyumera taikora tukatutigira mundune barabara nacio barabara kutie njo kinyemwe tyo naja twakalenya ntu batiringa kura na igiza la kura batweka kamutena na gatangine baturomba kura ende andi ciao cionthe utio bagitate utio bojuraja na barabara emwe akuma maili 7 mwanka gaitie gakinya mwanka mbaria
na yo ne thithitwe kuma kioski ne gwitia mwanka kando ni former governor orari kukawira na iu ingi nacio icitigere kuma lamini kuma kweruga mwanka gutonya mwana kana ya ndunjuruma na ingi kuma kwa mwenda mwaka gutonya na ya ndunjuruma igiankana na roire rwarera ndere anti ya stima nyachi bakaraba gituromba monono twa stima ura batwikira batwikinya tuturi aturi tutestima ana beto tu bationa gya kuthoma ke tuthoma na tutandika ni bau twathurire batirojuria uria kwa batina uria batwirite njera guku ichangamoto nuntu nyoka tho ni ntobia kumundene utiona kumiria andi tuteja kuruthu imburo kana aja baito tunya ikorombe simu abo bande Mr. Ndigiri atomenyera njira ya kuma mairi thano itia kithwene eto ekeri twenye njira eu bato tuona utethio mbere ojo gwetwa marogocho itu akuthurire imwaro cia wetu mwite mbari waja na gweturikane wale gweturikana ntuko itekuraja na riero mbare onekere mbungu abore Ndekiri Mugambi otiela no bankaniria weru bostima nturene ona kinyo batorera barabara ira bakua cia tetherio kuria ntureye kirende ne astima udariria itwijene thirikari nene neitukuromba mheshimiwa Ndekiri uria ukomba guciumia uturetere stima na aja ndunjuroma nikenda tukomba gukara bubwega riu ni romba tukuromba na Ngai na gutethia gutunjuriria na ndia kuromba Mr. Ndekiri tondu ukeja 2027 dikira mugambo runda kwira na arua ututegere nora ututegera tuketho twi na gwende bene atwe uria ugutumenya nwe tukamuma nyuma utejo twariria rojo twira yanga kana goja na mbejo twira yekenie kana igana tware kana ugokara miaka 5 tutakona batwari turenda uria wina maendeleo Nikiripotera Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende wala Iboni Bwega nuntu bwa riboti ino na njira henkinyaniri ku riboti ino gitukinyire muthia maratu kubangirite kiri metha yetu ya ndeto utikathi kora inguchokera turaithe marama koreretwe rangi na wikirwo rito ndeni ya mangatheti goko ni kwa Meru TV tibira yethiritwe gitamba na gwitigiraga kunthe kathetuni kamumiro.